Jedan jednostavan popravak, sad već evo i na drugoj perilici posuđa, a to je ovaj ovdje prekidač za, kao sigurnosni prekidač, jel se čuje zvuk, znači radi na jednostavnom principu. Popravio sam već jednu tako noviju perilicu posuđa i ovo je znači relativno starija perilica posuđa, radi na jednostavnom principu, znači ima prekidač koji će prekinuti ukoliko se stiropor, znači kao nekakav plovak podigne, a to je sigurnosni prekidač koji će prekinuti rad. Perilica posuđa, ako ovo se iskopča, znači ako se makne ova žica, pa prekidač ostane, znači ove dvije žice ostanu otvorene, perilica neće raditi. Znači prekidač mora biti ukopčan, očito vrti signal da zna da je tu i na taj način s tim da budete sigurni. Kvar kod ove perilice je, kao što se vidi, ona bi se svaki put napunila vodom i svaki put bi blokirala. I znači protekom, ne znam, dugog vremena ili nakretanjem perilice ona bi se ispraznila i perilice bi odmah čudotvorno počela raditi. Uglavnom, znači drugi put već je sličan kvar da negdje voda propušta iz mašine dolje. Uglavnom popuštala je, samo što nisam ja to snimio do kraja, popuštala je tu, korodiralo je, u biti to sam samo odrezao i skratio crijevo. Znači pronađen je kvar, otkud je voda punila kadicu i kadica je dizala i blokirala. Znači prije, eto, neću reći sad odlaska majstoru, ali uvijek se može pogledati taj sigurnosni prekidač.